Ya bahlen tu ngari barinder. Sehingga lentu rukun perhatian, cek sound. Cek sound loh. Tes 1 2. Tes 1 2, cek sound loh. Tek mulai gitu. Sehingga lagu Laila loh. Mun lagu Laila putar purdum yan jala bola. Purdum. Udah sampai mengkenda tahu ke Laila aja kada siapa. Laila sebut mun dulu bendeng orang. Laila racin ko. Setal karo. Saya enggak ngastet teh. Kayak mun musibah kadung dateng nyon sapora. Ada musibah di tata keramah. Magi sapai capo. Lagi pangoca. Nana jadi terlima musleh. Coba patawa. Mula kadung dateng. Mulai naik gulung. Badai gulung. Badai gulung. Bener? Bangas teh? Ayo dak budi. Mangken ni keca mana fitnah. Maksiat merajalela. Ulama dibenci. Betul? Makin bodoh framing jahat makin banyak. Dari salah satu stasiun televisi Trans 7 boykot. Akun jeknya mana gun minta maaf. Tininggi ai lebo coba aki ngakasa gun minta maaf. Makin ni banyak sini ngocai minta maaf. Ngocai boleh, minta maaf boleh. Bener? Hengki. Makan ni gulanon nyon sapora. Coba mun gejat minta maaf. Aja habis kelir boyo. Baba ada siaran langsung live. Minta maaf. Kan kau sering orang roh. Iwala minta sapora ongko. Minta sapora dari desa. Dari studio. Berapa perasaan sakit atena alumni Lirboyo. Kiai ini bagang kasah. Berapa sakit atena orang Nahdlatul Ulama. Padahal beliau adalah kiai sepuh Nahdlatul Ulama. Betul?